Ve sakaba bulardan bardığı baştagı jara, anan kursakdagı jara. Misal üçün biröөнүн ilgeri bilesiňer, uýlar bedege düşüp kalsa gelip için jarıp koýat. Gırgır dep çıkıp girip jüre beret. Teşik bar da. Oşol жерде su kirgize berseň orozo buzulat. Oşol syakty sen de kursagyň teşilip kalgan. Mazganda adat jok, bирок kokus bolup kalsa. Je biröөнүn başında teşigi var. Ha? Başta teşik var. Baştagı jarada teşik bolsa, je denesinde bir teşik bolup kalsa, ha? Oşo nerseden janagıday su kire turgan bolsa, muna uşuldagı bizde teşik dep aytılynat. Tigiler bar teşiktir, bular joktan bar bolgan teşikler. Bular akademikde mesele. Antkeni akademikde girip görünüp turgan mesele. Yok sırttan bolgan, döpkön içinde emas. Misal denes kursağı teşilip kalgan bolsa, misal üçün, je bolbosun baş teşilip kalsa, kavurgan ortası teşilip kalgan bolsa, misal üçün, o жерден su kirip kesse degen mesele gelip çıgat da bir yerdeçe. Oşolda oğuz murda hükümünde bolot. Teşigi jok жерден girse, al eştek emes. Teşilip kalsa, antkeni Kudaydyň kudureti hazır şundaylar bar go, misal üçün kekirsekten salıp koyat bir nerse, şılanga menen su kirip turat naraka. Demek oşol oğuz hükümünde bolup atat degen manida, oşon aytılıp atat misal üçün. لو اختقن ووضع دواء في دبره فإن عليه قضاء. Misal üçün ihtakan degen klizma degen bu. Eger de klizma kılsa bunun orozosu buzulat. Bирок буга kaza bolat. Kafarat emas, atayla buzgan jok, bирок emne oşogo jarajak. Klizma orup kalgan sebep başka. Klizma orozonu buzat. Oşo klizmanın hükümündegiň bardygy. Janagıday prostatika massaj kılgandar, başka kılgandar, ginekolog ayallar çukulap görgöndördün bardygy. Bирок oşol klizma kıla turgan janagı aparatın uzunçalyk bolsa. Misal üçün manjasyn şo göçügüne salyp alsam ne bolar, çukulap oturup, je bolbosa ayal başka birine yktymal tolukturdy var da misal üçün. Anda dese oşol manjas şo klizma ölçömünçe girse anda buzat deyt. Klizma ölçömünçe girбесе buzulbayt, biraz turup gelet. Velav ista'ata ay sabba dawa fi antiki fa inna liqa. Şonda öyle murduna darı kuysa. Orozoda darı kuysa bolo deyt. Jatıp alıp murduna darı koyarsın. Al da orozonu buzat kadimkide. Murduga kuyulgan su ademne orozonu buzat. Oğuz jön öyle buzat. Bирок bir mesele var, jana oğuzuna jana da çaçıp koygan nerse orozo buzay degen mesele gelet go. Arizon, oşo aerozol bir nekeler. Bul alındır aytışat. Kaçan buzat, oşonday kılganda buğlanıp durup tabak kekirteke girip durup, anan kekirtek üstünde buğulan şu tamçı olup jireke içke çöye turgan bolsa, buna oşul buzat deydi. Bирок awa katargana girip ket tamçılabay turgan bolsa, buğulanbay turgan bolsa, bul buzbayt dep aytat da. Bul kadimki öyle jit başka bir neke siyaktı öyle. Janagını kılganda oşol nerse awale olup girip ketse, buğulanbay turgan bolsa anda buzbayt. Bирок köňдөýgө kirgende buğulanıp durup, tamçı düşüp de şunarka kulap kire turgan bolsa, anda oşol orozonu buzat dep aytat. لو صب في إخليله ماء أو دهنا ولو وصل إلى المثانة فإنه لا منفذ منها إلى الجوف. Ayaldın erkektin cinslik bütçesinin uçundan su girgizse, may girgizse, oşol uşunçalyk köp kirgenden tavarsızga çeyin jetip ketse dagı deyt, bul janagı şariat desep bergen göňдөй degen jerge jetpegендigi üçin bul orozonu buzbayt. Çünkü erkek cinslik bütçesinden bir nersenin arka girgizse sunu jemaydy, al tavarsızga çeyin barsa dagı bul emne orozonu buzbayt. Antkeni bul janagı biz aytyp atkan belgilүү köňдөйgө barbayt bul. Toktot tavarsızdan ele. Janagı nipil degeni bilesiňerbi? Ayerden hava çıgat, bирок hava girbeyt. Yok, hava giret, bирок çıkbayt. Şundayby? Oşol syaq tarsy şunday dep düşünüp kaldym özümçe. Ayağa giret atın çıkbayt eken da şunday eken. Men düşünügüm boyunça. Bolbosa ayağa gelet de zara geliş gerek bolat. Bирок nara ötpeyt eken da. Hudaýyň kudreti. Amma fi qubliha fa mufsidun. Bирок ayaldın aldın kavretine, ferjine suwja may girgizse bul buzat deyt. Antkeni bul tavarsızdan başka jaka barıp, belkim jatınga barıp, jatın arkul aşkazanга aytır bir jaka ketip kalışıktımal toluk turdu var eken. Egerde kata aytıp atsam anatomiyaçılar meni aytpay ayt debegele, bирок şunday eken. Oşonda öyle erkektin de ayaldın dağı dübür arkan kavretine janagıda mayca su girgize turgan bolsa, bu söz türdü emne orozonu buzat deyt. Orozonu bu söz türdü buzat deyt. إن داوى جائفة أي الجراحة التي في البطن أو الأعمة أي الجراحة في الرأس فوصل الدواء حقيقة إلى جوفه ودماغه فعليه القضاء. إن كان الدواء رطبا أو كان يابسا وعلم أنه وصل إلى جوفه أو إلى الدماغ.
Эми başı жарылды дейт. Же курсагы bir жер тешилип калды, ошол жерге суюк дары койду. Суюк дары койгондо дары ошол жерде турбастан наракка кирип кетип, көңдөөгө кирип кетти деген түшүнүк болуп калса, билип калсак, орозону буздуу болот. Бирок кээде жарадар болгон жерге порошок дары сеп коебуз биз. Ошол порошок дагы наракка тоголонгон бойдон кирип кетти, көңдөөгө деген этикат болуп калса, орозону бузду деп айтабыз. А бирок порошок сеп же жанагыдай бир топурак сеп коюп, Кытайдын кырма дарысы топурак окшогон сеп койгондо наракка кирбегендигин билсек, анда бул нерсе орозону бузбайт деген сөз. Шундай бир дарылар болушу мүмкүн, порошок сыяктуу сеп коесуң, наракка кирбейт, анык билесиң, анда бул орозону бузбайт деген маани. Эми жанагы денедеги жанагы атайын тешиктерден башка жерлерден кирген орозону бузбайт деген далилдери хадис Айша энебизден кана набий саллаллаху алейхи ва саллям юдрикухул фажр фи рамазан мин гайри хулмин фаягтасилу ва ясум. Пайгамбар алейхиссалам дейт, түшүркөбөй туруп гусул важип. Бул деген аялдар менен кошулат эле, кошулуп бүткөндөн кийин жуунганга чейин таң атып калат эле дейт. Оозду бекитип туруп кийин жуунат эле дейт. А жуунганда оозуна суу киргизбейт, мурдуна суу киргизбейт, бирок колдордон башка жерлерден суу кириш толук түрдө бар да, кулагынан кирип кетиши мүмкүн, же болбосо көзүнөн кирип кетиши мүмкүн. Ал эми мурду менен оозун бекендет, аны билет мисал үчүн. Демек мына колундагы тешиктерден кирип кетиш ыктымалы бар. Эгер ошон үчүн жанагы жерлерден кирбей турган болсо, бул бузбайт деген ошондон келип чыгат. Ошон үчүн укол бузбайт деп айтылып атканда кээ бирлер ой укол башка деп ызычуу кылышат го. Укол деген ооздон же мурдунан сайбайт укол деген. Ошо тешиктен саят да. Болгон бир кала проблема маселе жана глюкоза маселе, ал азык болгондугу үчүн ден соолук азыктанат. Ошол себептен мисалы үчүн кулакка суу кирсе орозо бузулбайт, анткени суу ден соолукка бир нерсе бербейт, а май ден соолукка күч кубат берет. Азыктык анда касиет болгон себептен деген сыяктуу глюкозаны айтышат да. А бирок жан башка жерге сайлаган уколдор эч кандай бузбайт. Анан кан тамырга. Бирок кан тамыр аркылуу жанагы барып жанагы ашказанга же башка бир жака кире турган татталганда гана. А болбосо ал деле эмне кан тамырлардын өзү биздеги көңдөдө эсептелбеген нерселер. Экинчи Азирет Абубакыр ибн Абдуррахман кээ бир сахабалардан айтат, Пайгамбар алейхиссалам орозодо өтө ысыгандыктан жана чаңкагандыктан башына суу куйгандыгын көрдүк деген хадис келет. Демек өтө ысыганда сууга түшүп муздап алса, кондиционер бар үйгө барса, башка кылса, ал уруксат берилет, ачып алгандан көрө ошол жакшыраак болуп эсептелет. Ошого уруксат. Анан бирок кечке эле көлгө түшүп, ушинтип болот экен деп ал кээ бирлер фатва сурайт. Десең, болду эртеси көлгө кетет, бир ай көлдө жүрөт да ошо. Ал макрү. Ал ошол кымбат убакытты арзан нерсеге жумшоо. Бул болот деп атканыбыз, бул бар кечке түш деген сөз эмес. Өтө ысып келсең, кыйналып келсең, ошондо сууга бир чумкуп алган, душка түшүп тарауруш кылсаң же болбосо ошого окшогон нерсе деген гана маани. لو ادهن أو اختجم ولو وجد طعم الدهن في خلقه سواء كان مطيبا أو غير مطيب فإنه لا يفسد صومه ولا يكره له ذلك. Bir adam hicam ağıldı deydi. Cemay suyu köndü deydi. Hicam ağılganda belki ilgili may suyu köse gerek. Başına hicam ağılgan yerine cemay suyu köndü. Keyin oşol maydın dağımın tangdayanan taptı deydi. Кейде ушунда жанагы азыр ачуу бир дарылар бар, жанагы баш оороганда сүйкөй турган, жыттана турган, мындай катуу жыттана турган, бальзамга окшогондор. Ошону кээде башыңа сүйкөсөң, анан мындай жака сүйкөсөң, тамагыңа даамы келет. Байкаңсыңар ушуну. Кээде мойнуңа жыты да кетет, даамы да келет. Кадыр мынтип карасаң тамагыңа чыгып калат. Мойнуңа неме кылгансызбы, тамагыңа чыгат. Же мен айрыкча башым оорунда ушул жерге сүйкөсөм, ушу тамагыман чыгат кадимкидей эле. Чыкыйга сүйкөсөм. Ошентип сүйкөнө турган болсо дейт, ошонун даамын таңдайынан татып алган болсо, андан орозосу бузулбайт, бул макру дагы эмес дейт. Эгерде май сүйкөнүп же башка бир нерсе, же дары сүйкөнүп, же жанагыда сурма коюп, же бир нерсе ошондон сыртка коюлган нерседен даам, демек бул деген сөз мына мүчөлөрдөн кирет деген сөз. Кирбесе анда башың айыкпайт эле да сеники. Ошока сүйкөгөн үчүн башың наракка айыгып атпайт. Демек наракка кирет деген сөз да, кадимкидей эле. Колуң сөөктөрүң ооруйт, анан крем сүйкөсү бир кремди. Анан нарак жакшы айыгат. Эмне үчүн дегенде ошока сиңип кетет. Крем сүйкөп туруп, колуң алганлык китип эле. А ушинтип турган карасаң, канчадан карасаң колуңда кремди бар кетип калган болот. Демек наракка сиңип кетти деген сөз. Андан бузулбайт орозоң.